Naj ovdje bere to okladu i mešno. Naj ovdje ti dobar komentator. Ide oklada, beri Zbujaković i Mehmet. Kosačica po 10 maraka, evo ga Mehmet uključuje. I pozori, more počne trka! Ide! Jarić! I oklada! Gledaj! Oho, ne mogu navatovo! I trka završena! Izleti go, gledaj ovdje. Zaran čovjek dulum! Kako ovo čovjek je zaradio 10 maraka? Trka završena! Ajde sad ti! Pare na Ajde sunce! sad ti! Sada idem ja sasnu mašinu, čekaj da napravim. Čekaj da... Dobro, Bo mater izađe ko ništa je. Imamo košnicu od uzgu. Ode! Ej, Jelek si koga? Evo sve su ispraksilo se onda gomunja je. Ne bi ja volio prisade. Ej! Koga mi izleti je? Da ja ću večerat kući. Ej! Svoj ćemo to. Jebem te gluha! Moram ti vidjeti. Eto. Kakva je utrka bila. Samo